UMLA ka Maulai constituency uba proses ti saukmi ulaong. Ba ka jingbam dan ka syongsuk syongsngan ha ka jela, kam day na ka jing telot jong uba lakamen rumboy, uba day menteri ka tanat kampo ying jong ka sorka jela. Henry ka day ka jingkwa penyat marwe jong menteri rang ba ka jela u Konrad Kisang ma, ya ki tanat sorkar baro. Kabadi ba jing jang demokro. Ika benda ka basa hang ni ngim la bat ong ka dong chu ka do ta na kaliang. Ngim la ka do ta na kaliang jong na kaliang polis ba ka telot. Kabanding kong ni siya mga batong baktul ke sorkar. Sorkar hang ni ketua sorkar pi bisut ku manta na maru ka syong khamta me kalong manu belam ya ke sorkar. Tiga mini potun ka syong bi kalong kau head au kridu jong ke sorkar. Ya ke sorkar madam na pipi. Tiga benda bisut ku manta ula batong de kridu panjelam ke jelahi baru kawe. Di na dong hanga bede bakin abang gelon order ni ibu kaki syong yushi minister abang direction ke biang na liang yushi minister dalam liang yushi minister direction ke biang community iki ibu kaki biang marka mengi mengahak badi sokari kalau porok ikam gejam kalau la take control ane la shim initiative ani la shim decision kalau na liang yushi minister de ka pelong iba bon ki minister kim no chuba si mengu decision na bari ki kam gujam la garit ka kharaw la simti na galang jong si minister de kala pelong na galang ko minister la chuba si decision problem na bari ki kam gujam baro la simti medan na galang si minister da ga daw ka ni ka jing dia ang alam nong hiba la galang jo clear la feel la daw sa long kumni ka malong mata